Ash. Usimomoza lo bafethu ubhekene noMaskandi ubhekene wensizwa. Cha bafethu ngithi ake ngichaze lento ebengilo ngikhuluma ngayo. Bafethu ngendaba kaMaskandi FC. Ibhola elalikade likhethwe uKhuzani ngokuhlangana ke noBig Zulu. Into emnandi yayenziwela umphakathi futhi yenziwela nathi kuMaskandi. So bafethu uyafaka i-team. Angithunywanga umuntu ukuthi ngenze lento ingoba ngiyalithanda iqiniso futhi ngiyathanda ukuthi lento ilungiseke ngeqiniso. Angizili ukuzohlambalaza abantu, angizili ukuzokwehlisa isithunzi somuntu, angizili ukuzobhidliza ibrand yomuntu. But sizolungisa la ngoba nabo labantu enibabona la esithombeni kufanele ukuthi sixolelane sonke bexolise ngokusemthethweni uKhuzani nasethimini ngoba fanele bebuyele kwiroom yeteam la sasikhona sine group lapha eyagcina ibhidlika nayo fanele sibuyele khona kuxolelwane kubuyelwe ebholeni ngoba umuntu encane nokwazi siyabathanda bayadlala futhi kumnandi mabe khona. So samosha uKhuzani changing room kukhona noBaba Zuma wathola esethukeka esedeleleka ehlelwa na isithunzi njoba enebrand engaka nje ngicabanga ukuthi asiqaphelanga lokho so sizoxolisa ke kuyena kodwa ke abantu abadelela kakhulu kwadlulela ngenxa yokucasuka nabo babecasukile sihlukene ke ngokucasuka uthi encane uyena akagcina eseshaya amagama angemahle kuKhuzani nagcina emehlisa isithunzi phambi kwethu so siyadinga ukuthi axolise uKhuzani siqhubeke abuye siqhubeke neteam wagcina emthuka uKhuzani ngenhlamba ezibhlungu bafowethu so siyacela bafowethu ukuthi ningamdikili iphutha liyenzeka lixoshwa libhekile naye siyafisa ukuthi axolise but hayi ukuthi behambe bese sithola sebeyazwana noKhuzani siyababona but abaxolisile kwiroom yethu yeMaskandi FC la ukonakala khona thina sisasele ngalezo nhlamba lezo ezingaayiniwe so siyabadinga ukuthi bebuye sixoxe kuxolelwane so ingena in public nje ingoba yahlula sisodwa ngazama ukuthi sikhulume sisodwa bawofakazi yimina engazama uKhuzani esephumile ngathi asikhulumeni madoda nixolise ukuxoliswa uKhuzani hayi impi yavele bavele bagibela intaba bakhwela intaba bathi team ngathi mina niyazi le team kaKhuzani bathi bona kuyona team kaKhuzani le team sizoyiqhuba thina sikubonisa ukuthi team akuyona kaKhuzani ngathi hayibo ngathi ngiyakhuza kwathi wofuna ukuphuma akaphume ila ngagcina ngiphuma ke nami khona ngazama kodwa ke wangifakazela usomntwana ngoba usomntwana abafethu lo ocula ojikelele G uyindoda leyabhuti uyakwazi ukubhekana nezimo umuntu nje ongamthemba makunesimo esithile o mhlambe makuphansi kwesihlahla kuxoxa amadoda uyindoda impela unamagama akhayo wazama ke naye not ngoba efavor mina but ingoba wayebona ukuthi lento yathi ngokulungiswa kwasho ukuthi abafowethu ke bacasuke kakhulu kwaxatshanwa ke sagcina sixabana nami nokwazi sathukana ngifisa ukuthi kubuyelwane kuxolelwane bafowethu so kwaba nzima kakhulu noNjoko wagcine thimseleka ngamathe khona lapha echanging room ngoba niyabazi ukufana ukuthi manje masexatshana vele iyenzeka leyo nto lesikhule ngayo ukuthi umuntu masenixabana nibanga ubufana uyamenza into omenza yona or umthimisela ngamathe umuntu nomuntu wenza lento esimfikelile but ke into encane siyakufisa ukuthi axolise konke lokho umfowethu mina into encane ngafika ngaye kuleli ibhola uyena akangifaka njengoba ningibone eteamini ngangifaka uyena ngoba uyena akatshela uKhuzani ukuthi uSimomoza ngimbone edlala ibhola elimnandi ake ngize naye nimbone nangampela kwabanjalo uKhuzani bathi angize ngangena angifihli mina ngangena ngaye kuMaskandi FC but manje uma sekonakala futhi kufanele ukuthi ke
sikhulume. Ngifuna nizwe kahle, ngazama ukukhuluma nabo. Ningangibuza ukuthi mhlambe kungani ngizokhuluma la ngoba kufanele ngabe ngikhuluma nabo. Ngazama ngahluleka, bawofakazi. Ngagcina mina ngidelelwa ukwazi. Cele. So liqoshwa libhekile-ke bafowethu, okonwe ngomlomo kulungiswa ngomlomo. Siyafisa ukuthi-ke uKhuzani abuye ethimini, asiqhubeke nethimu sidlale bafowethu, ngoba yinto yabantu leyana, yayiyinhle, ine-support. No-SABC esesondela bafowethu. Ngiyashweleza kuKhuzani, ngiyashweleza phambi kwenu. Into encane ngiyacela ukuthi uzehlisa, asibulali ibrand yakho, kwazi asibulali ibrand yakho. Sifisa uxolo kuxolelwane. Njengoba ngiyibika lana nje, ngifuna umphakathi wazi ukuthi ibhola lamiswa yini. So hayi ngoba ngibhidliza ibrand yomuntu. So ke bafowethu, lokho ke ngikhuluma ngifisa ukuthi isimo sibuyele esimweni bafowethu, kuxolelwane, kuthelelwane amanzi. Ningabadikili laba amaphutha ayenzeka. Kuukuthi lento sikhuluma nje, sifuna ukuyenza ngeqiniso. Amaphutha ayenzeka, abaxolelwe mabexolisa, ngoba inkinga izoba sekutheni bayaxolisa nibona. So bafowethu, angichathi umuntu lana, angimoshi igama la muntu. Ngiyacela bafowethu ukuthi nisilekelele ekuthenini lento ilamleke, sibuyele ebholeni. Ngiyazi ukuthi ibhola niyalithanda, elalikade livuswe uKhuzani. Sicela liqhube ibhola lakhe, ngoba i-team eyakhe, eyethu, kodwa uyena i-founder. Lokho ngeke size sikubalekele, yabona. So nanokuthi-ke, so oMaskandi, kuyadinga ukuthi ilevel yomuntu uyazi ukuthi leya muntu angilingani naye, asilingani noKhuzani. Ukwiposition yakhe esingeke futhi simphikise kuyona, ngoba uma ngathi uphikisana neposition yakhe, kusho ukuthi uzogcina ukuthi uyakuthakatha, ugcina ushiye ethimini uthi hayi leya muntu uyasithakatha, uyasithwebula, ugcina uphume ethimini, uqamba amanga. Uneyinkinga zakho zakini la usuka khona, uzoqambela umuntu ophumelelayo uthi uyathakatha. Ayikho lonto leyo bafowethu, ayikho, yabo. Siyacela-ke Khuzani mfethu ukuthi wehlise umoya, lezi inkulumo ziyithole indawo enhlizweni yakho. Siyacela Gawosi mfethu, usibuyisele i-team. La madoda axolisa ngokusemthethweni, hayi ukuthi agugumbe aye kuwena yokusupporta kwezinye izinto, but eshiye erumini yethu kubolile. Sizama ukulungisa lokho. Niyangazi ukuthi angizwani nesimo esibhedayo, hayi ngoba ngikhefuza indaba zabantu, hayi ngoba ngingenasifuba. Ngiyazi abantu abangacatha nginasifuba, but ngilungisa into ngeqiniso, njengoba ngayalungisa indaba kaMdumazi noThuthani. Ithe mayilunga futhi ukuthi uMdumazi wavele nje wayaphezulu kakhulu. Nambona into zakhe ziyaphezulu nje, zivulekile, kodwa zayivalekile lesikhathi bengakazwani noThuthani. So ngiyazama ukulungisa izimo. noShwi noMtekhala ngayingenela indaba yakhe mina uShwi noMtekhala uzicishe ngabheda. So noma ke kungabanga official okwami nabo, but la ngeke ngathinta khona kuvamise ukuthi kulunge manga abantu bengazwene. So uShwi noMtekhala ke naba siyababona bayabuyelana bafowethu. Ingilosi yami ngiyayibonga ngoba bengilunga ukuthandazela lokho. Noma ke bebenolaka ke ngizama ukuthi ngikhulume nabo benolaka, especially uShwi ngoba ubeba bevuka, but yalunga into yabo. So angikho ke lapho bengenza example bafowethu. Sicela ukuthi nisilekelele nabaseduzana noKhuzani. uKhuzani ke mina hayi ukuthi ngiyafonelana naye ukuthi hayi sengithunyiwe, angifonelani noKhuzani. Nginawo amanamba akhe naye unawo wami, but hayi ukuthi siyaxoxa. Ningacabanga ukuthi ngithunyiwe, angithunywe umuntu. Lento ngizenzele mina ngoba ngifuna ukuthi ilunge, siqhubeke nebhola. Liyisport kuthina, lisihluza imiqondo njengoba belungu bathi emafemini akube nebhola, kube nesport.
umuntu engastikha entweni eyodwa ukuthi ngiyasebenza akube nesport ezikolweni kuyenziwa kunesport ezikolweni kwenziwa ingqondo ukuthi imithambo le iluleke namamasela omzimba eluleke khona uzokwazi ukusebenza into ecacile. So nathi kumaskandi sivumelene ngesport sethu esenziwa uKhuzani. So bafethu ilokho bengifuna ukucacisa ukuthi kencane mfethu siyakucela mfethu angichayi kodwa nje ke mfethu isize yafika emphakathini ngoba yahlula ingakho isize yahamba yafika la yahlula thina nakho elintaba ngithi asiyilungiseni ninokwazi insela mfethu asikhuleni madoda ungabe umuntu ongakhuzeki mawumfana nje ufuna ukukhuzeke ungathi wena njalo uhlezi uright uyalwa ukugibela intaba no mawukhuzwa khuzeka nje usungasilona igwala mangabe ukhuzeka awulona igwala but uyiqhawe. So ke bafethu kwesinye isikhathi kuyafuna ube yigwala iqhawe liyiqhawe ngokuthi libuye libe yigwala kwezinye izinto. So yilokho nje bafethu bengithi ngikuthule namhlanje njoba inkulumo iqalwe yimina. Ilokho ke Khuzani mfethu siyacela nino njoko siyacela bafethu ukuthi nimxolele uNto encane uma exolisa ezoxolisa benokwazi insela omunye kungelovi ngeke ngimbale kakhulu yena ngoba wayeyikhakhasi nje kodwa kabanganazi izinkulumo ezimbi wayeyikhakhasi nje edonseka ngeke ngimbale kakhulu yena. So ke bafethu siyacela ilokho nje bengithi ngikhulume namhlanje sidluleni kule nkulumo siyacela kwababhlungu kakhulu e-changing room kuze kuphume namagama angazi cishe ngalibiza igama le inhlamba nje bafethu ngeke ngisho bafethu inhlamba yesitho sangaphansi. So ke bafethu siyacela ukuthi kuxolelana kuthelelwana amanzi ikhumelana umlotha ilokho nje bengithi ngikubeke namhlanje. Sanibonani njengoba ngishilo ukuthi leya beke ivideo yokuqala le video yokuqala ke ukuthi nje ngifuna ukuphendula uSimomozo direct lena ke sibili ke manje ngicabanga ukuthi izophendula abalandeli mhlambe nabanye abantu abanesifiso sokuthuka mina nonto encane. Mina bafowethu ngibona kungcono vele ukuthi nithuke mina nonto encane ngoba mhlawumbe ukuchaza kwami kuzophelela khona la. Angifisi ukuthi kugcina kungena amagama abanye abaculi angifisi futhi ukuthi ngigcine ngilimaza ama brand noma ngihlula ukucabangela ama brand abanye abaculi egameni lokufuna ukuzithethelela mina nonto encane nongelovi kodwa ngizothi mina nonto encane kakhulu ngoba uma sokhuluma iqiniso lapha e-changing room uma abafowethu esasinabo lapha ababekhuza kwakuyimina mhlambe nawabona nama video masisuka nje emagroundini nje imina wayikhuza kakhulu from egroundini ema-changing room kwakuyimina uSomntwana kanye noNjoko. Mina nje amagama azaphuma abheka ngakimi ekukhuzeni kwami kwathiwa ngathi senikhuza njalo ngathi ngabafazi anoke niyeke insizwa zelo. I-brand enkulu ke le eyikhuluma lokho i-brand enkulu mhlambe eyinkulu kunathi sonke sasikhona phe changing room. So nawe ungachecka nje ama brand ayekhona e-changing room because futhi angizokuthanda ukumention igama lalo muntu. Ngendlela ebucayi ngakhona lento kangangoba ngalesa sikhathi lesi kwazi kwaphuma ngisho neibhamu zaphuma ibhamu lapha e-changing room. Angeke uSimomoza kuveze lokho because kunama brand akawahloniphayo kunama brand akawacabangelayo kodwa ukhethe ukuveza lokhu kukanti encane kakhulu. Still mangase kuthiwa siya deep sigcina sikhuluma ngalento ngaze kugcina kuphuma ukuthi kahle mina e-changing room ngimsulwa because angaze ngithuke umuntu futhi angaze ngikhiphe isibhamu kodwa bakhona abayikhipha ibhamu e-changing room ngoba kunamanye ama brand okumele avikele kunamanye futhi akumele abulawa.
angisho futhi ukuthi mina abaculi abaphumela obala bechaze, kodwa ngiyafisa ukuthi engathi bengaliqondisa lolu daba, because ngiyazi ukuthi for the fact ukuthi njoba wonke umuntu athula kangakhuluma ngalo, it's because wonke umuntu uyaunderstand ukuthi lento le ilimaza ama-brand amaningi kakhulu. Mina-ke impi yami enkulu noSimomoza yasuka ekomidini, ngamxosha ekomidini sinoNtencane. Kwakunekomidi-ke lapha elaliphethwe yimi, uSimomoza, uNtencane noThandazane. uSimomoza nje wahlulwa ubudoda, wabhakuza waya le okwagcina kungiphoqa ukuthi ngimkhiphe lelo komidi, futhi ngaze ngamxosha nasethimini. Ehlulwa yikho nje lokhu ukwenzisa kwendoda yenza bona lobufazi lobu. Abantu ababehamba phambili kumxosheni kwakuyimina noNtencane. Isizathu ke sokukhuluma kaNgelo V noma sokungena kwegama likaNgelo V, igama likaNgelo V livezwa ukuthi uNgelo V we-management team, which means kwi-management team kwakuyimi uNgelo V, uMalumthuthani, uMfokaNdlovu, wayizama ngayo yonke indlela ukulungisa isimo kuleya team, kube noGigi uMfokaMasinga, kube naye kuKhuba uKhuzani. So ngesikhathi sekuphumile uKhuzani, si-management sahlangana sazama ukuthi sithole umhlahlandlela, sithobisa isimo egroupini ngakusasa after uKhuzani sebhala statement sokuthi uyaphuma. uKhuzani statement wasiqala wasibhala ngakuthina kwi-management, wagcina kwi-main group. So thina sabe sesazi ukuthi uKhuzani sephumile. Meqeda ukuphuma uKhuzani, sabe sihlala phansi njenge-management sibheka ukuthi isimo singasilungisa kanjani ukuthi team ingahlakazeki. So ukukhuluma kakhulu kaNgelo V kwakhambisana nokuzama ukulungisa isimo ngokumyalelo we-management. oMalumthuthani bangofakazi, noGigi uMfokaMasinga bangofakazi. uMalumthuthani ngaleso sikhathi wayehlushwa kakhulu network noma wayebhizi ngemisebenzi angazi, kodwa wayengatholakali kakhulu ngaleso sikhathi kuWhatsApp, kodwa kule mihlangano ye-management wayekhona futhi esasikwenza sithunywe management. Ngokuba uSimomoza wayesebuyisiwe ke teamini, enza bona lobhukazi. Ukubuyiswa kwakhe ethimini wayethreatenisha i-team ukuthi uzokhipha zonke indaba zasethimini, ekhiphe yonke into nge-team, ekhiphe zonke izinto esisuke zenza sisodwa siyi-team. Kwathiwa akabuyise uSimomoza, wabuya kuSimomoza. So maybe uSimomoza mayiqeda ukuphuma uKhuzani egroupini, uSimomoza wayesenza okusha, wayeseba yibhukazi. Lapha uNgelo V nami sizama ukulungisa isimo ngokwazi ukuthi njengamanje se-management sivumelene ukuthi i-team ayiqhubeke, while eceleni kusancengwa uKhuzani. uMalumthuthani yena wevolunteer ukuthi uzomncenga uKhuzani, uzombuyisa uKhuzani egroupini, but uSimomoza wayefuna ukuthi kwenzeke ngendlela yakhe. uSimomoza wayefuna ukuthi wonke umuntu ayidikile i-team, ayishiye i-team. So ngaleyo ndlela ke sasizama futhi ukuqondisa libona lobo bhukazi ukuthi sithi sihlangene sizama ukulungisa isimo, kube khona umuntu ofuna ukuthi yena enze ngendlela yakhe enganabo kwabuholi bokulungisa izinto. So uNgelo V ungena ngaleyo ndlela, igama lakhe liqhama kakhulu ngaleyo ndlela. uGigi uMfokaMasinga, ucoach, naye ungomunye wathembisa uSimomoza induku ikhathe eziningi ngakho lokuhlupha kwakhe. Kwakungemina ke ngedwa, mina ngathi ke mase ngisaqhubeka nemiyalelo yemanagement ngithi ngibuyisa uSimomoza ngimfaka endleleni. uSimomoza wabe saqonda nje kumina, esehlala nami ithonto. Khona lapho hawuma ngithi nangu uSimomoza ekhwele dilika, ngabe sengimtshela ke nami ngendlela engimtshela ngakhona saxabana. But even before sixabana noSimomoza kwase kunenkulumo ezivelayo ukuthi i-management idla imali ye-team, okwasimangaza because kwi-management kwakukhona imina, uKhuzani, uMalumthuthani, uGigi uMfokaMasinga, kanti noNtencane wakwaba khona egroupini. So now isizathu esikhulu se-management esasenza ukuthi kungathi mayiphuma uKhuba mase siyaphuma nathi yalandela noma kuthiwa i-team ayivalwe, because wayengayena umuntu oqala evama ukuphuma egroupini ngenxa zenxushunxushu ezazikhona. Baningi abaculi abaphuma egroupini, abanye bephuma bebuye, abanye bephuma forever. uNtencane wakwaphuma exabene negroup, exabene ne-team, uSminoff wakwaphuma, uJaiva wakwaphuma, baningi abake baphuma, nabo uSimomoza wakwaphuma, inqwaba omashelela abake baphuma. So umculi mayiphuma wayiphuma nenkulumo zokuthi mhlambe akaphathekile kahle lana. Sasihlezi ke sibambana esekhona nayo uKhuba ukuthi bafethu umuntu ophumile akangalandelwa, umuntu uma esayithanda team uyobuya. So still management yahlala kuleyo myalelo. Yabona nje mina ngiyaphila kakhulu noNtencane, kodwa ithi mayibhedile ephumile egroupini ngangingamlandeli mina ngiphume naye. Mhlambe kuneyithombe kubonakala ngijima naye la sisemakhaya eGreytown, because siyaphilelana even ngaphandle kwebhola. Kodwa sasithi masixabene ebholeni, ngoba sasixabana ngempela ebholeni mina naye, sasithi masixabene ebholeni, kodwa ngokuphilelana kwethu kwaseceleni sasiqhubeka siphile, sihlangane sijime ndawonye, kodwa ufika ukuthi asisadlali ibhola ndawonye. Kahle iyona into engizama ukuyiveza ukuthi
kangangoba le group le kwathi makuphuma uKhuzani ngamemezela ku management after sekuvela ukuthi thina sidla imali ngabe sengimemezela ku management ukuthi hayi bafowethu mase kunento esikhuluma kanje kuthiwa sidla imali kubeni kuyithina esikhipha imali ngisacela ukhoxa ku management ngisacela futhi ukuphuma egroupini bayakhumbula abafowethu bangincenga bangifonela nzela ungaphumi aluze lilungise lo daba ngavuma ngahlala ukuthi siyalungisa ke lo daba kulapho ke sasesixabana khona ke noSimomoza egameni lokuthi sizama ukulungisa i-team ukuthi ayingahlakazeki i-team ayingafi ngokuba sekukhona oyedwa wethu osaphumile sasinethemba lokuthi casukile soba nendlela futhi yokumbuyisa kuzokwehlisa umoya kuxoliswe la akangaphathekanga kahle khona kanti ke futhi naye sasikulindela ukuthi mhlambe engehle exolise la akangayiphathanga kahle i-team khona uma elibona iphutha lakhe kanjalo futhi ne-team ayoxolisa uma nayo ilibona iphutha layo ngokwenza kwayo lokho ayikwenza lapha ema-changing room because ema-changing room bancane kakhulu abantu abebemsulwa akekho umuntu wayemsulwa ema-changing room udaba olukhulu lwenzeka lapha ema-changing room and I believe kunamanje igroup isekhona igame yokugcina ile eyidlalele uJ yayihlelwe khona lapha kule group ngomyalelo ophuma kuyena uKhuzani sengaphandle kwegroup ecelile ukuthi ucela uMaskandi behlangane kukwenziwe activation eCarnival City kanti ke wayeseke wawahlela lama game amabili eThekwini engasekho egroupini kulawa seThekwini angibanga khona kodwa kulawa seUJ noma mina ngingasekho egroupini kodwa ngaba isimenywa ngafika ngazodlala ngimenywe yibo abafowethu ababe khona egroupini so kodwa mina ngabe sengiphumile ngaphuma nenike groupini after ngibona ukuthi isimo siyahluleka ukulungiseka uKhuzani esebuyile wazochaza ngokuphuma kwakhe kulapho umuntu abeka umbono wakhe wabeka icabanga leso sikhathi leso wathi uKhuzani may conclude ukuthi ayena ngempela uyaphuma egroupini wathi noNjoko meyivalelisa ngabe wesithathu ukuvalelisa wathi mayishaya left uKhuzani wawushaya uNjoko left nami ngabe sengushaya left wami so ngabe wesithathu ukuphuma kule group sabashiya which is I believe manje i-team igroup isekhona nginenkolelo ukuthi ke ukuba uyibrand uSimomoza ubengekayenze lento but akazi nokuthi yini ibrand and lento ifana nokulala nomuntu wesifazane maqede ekushuthe unqunu ungaqokile maqeda iposta lento because akazi ukuthi ibrand kahle kahle ivikelwa kanjani ukuba uyazi ukuthi ibrand ivikelwa kanjani uNjoko njalo uSimomoza ngaba akayenzile lento akayenzayo ingakho ke kwayena ukhuba angakaze chaze ngalento ingakho nabanye abaculi bengakaze bephumele ngalento because it was more of a brand threatening kuye nababe khona changing room kulapho ke waphuma khona ke sinqumo uKhuzani ukuthi yena uyishiya i-team because lento uyibuka ukuthi izogcina ilimaza ibrand yakhe kanti ibrand yakhe uyisebenzele kanzima and angayakwazi ukuhlala because yonke lento le eyilimaza ama brand uSimomoza ukhuluma ngayo yonke lento ngoba akayazi ukuthi ibrand idinga ukuvikela wenzisa nje ngempela wenzisa ukanondindwa othe walala naye maqedwa kushuthi unqunu ngoba nakho efuna ukutrenda kwangaleso sikhathi thina singama brand bafowethu angesikwazi ukuthi sichaze ngobudeep bayo le ndaba sesigcina sifaka amagama abaculi because siyazi ukuthi lento izolimaza abaculi so bafowethu abafisa ukuthuka mina nonto encane abasithuke besithuke beze befike la abafisa ukufika khona futhi angifisa uKhuzani ukuthi ayichaze lento futhi akhulume ngayo ngoba izogcina iluleka mhlambe abaculi uma befisa ukukhuluma ngayo bengakhuluma ngayo just ukuvikela into encane kakhulukazi because igama lakhe lithinta kakhulu kanti futhi support uyithola kubona abaculi bakaMaskandi uSimomoza wenza into ebudedengu kakhulu bafowethu singadlala nje futhi ningenza ngazithanda ibona uSimomoza wenza into ebudedengu ulimaza igama lakanti encane siyibiza nge-character assassination lento akayenzile futhi uzama ukumbulala ephila ngayo yonke indlela ngendlela akenze ngayo bafowethu abafisa ukusithuka bengaqhubeka besithuke akukho okunye sokuchaza because we understand ukuthi usho ukuthini ukuprotect brand so angesikwazi ukuthinta amagama abantu angesikwazi ukuthinta amagama abaculi abangakaze bekhulume ngalento izathu sokuthi sifake ukuthi uSimomoza wayne inkinga neteam it's because ikhathi zonke nokuxoshwa kwakhe eteamini kwakuhlangane nokuthi wayengawa attend ama games wayengafika emagameni wayifika kuma game asegoli because kwakunzima ukutravela kwakhe ngoba wayesaba ukuhlangana nale ndoda umculi ekhona eteamini akayenza into ekhohlakele eyasenza ukuthi sihlanganise imanagement izama ukulungisa izikhathi eziningi ukubuya kwakhe uSimomoza sasihlezi sithi uSimomoza kulungile ke sokuvikela ukuthi le ndoda ingaze kufike la yona esifuna ukukufikisa khona so bafowethu bekuyivideo yami yokugcina le ngichaza ngalolu daba seningakukhuluma futhi nikukhulumayo ningithuka endlela ningithuka ngakhona ngiyanikhulula kulungile ngithukeni niphinde futhi nimthuke into encane kodwa iqiniso ilona lelo akukho okunye okudeep enizokuthola from kimi noma into encane abafisa ukuyikhuluma indaba namafisa ukuyilula bengayilula uma beyilula ke akukhonke ngake isiyodibana esikhaleni kaNtombela.